ni obi ya de ese metwe na me bisa me ho se sa asem to me a ina no bi to me gina mechi what I say wo nkwa wo ade enti yam pre nkwa chense ne ye be prese meti maka but ade ba ko no se obi bia wo be bo bra che no ma wano kasa e honte de bia me kasa wo de pehene ya de se den na pehene na de ye de kura me pa wo chew de nsi bibia. Yo, I don't form my mama akwaba about too much GH. So me di edi epia broni na wo share environment na wo timu say enyema asesa kakra ye free your comfort zone nende ye be pie Jericho Miracle Church International ene ye papa a nyankopon ahura no ne ngosra kesepa eda no so a ode odi for Naakwaa Isaac enche ne ya bakam ho na ye ma ye papa akwaba. Papa, me ma akwaba about too much GH. Yeah, me let us say. Nyankopon adom. Amen. Amen. Na Nyankopon aye adoma and dey atim komu de na say bibia no na ye beda na se na papa meso ni me bisa say o hwe se na enyema kwa ene afi ye ru afi fufom na o hwe se na enyema kwa afi na beto dindie. Na me nti on se Ghana eye oman a ye do Awurade ena nyam suro ewo ni ti Bible so wonu me Awurade no ade nyia di bo won na ewie na me nti Ghana ebe ko di na ebe ko bebe Na papa me who say like I say in some way die e ya person ka ho asem pi but me san so as you say so o hwe sana eye prophecies are eba around any who are abo oman pa ne sana nkofo prophecies ne doors na me kra mpo dia me kra bom hu kakaya me TV ya na eya me journalist for kra ya dia baba ya oti ana ya dem oye ma show na pese oka asem kakra efa these kind of prophecies me mpo exactly minim so pese ya record direct kakra nti nsem ya wo fa ehum ya me sure say wa TV nti no nsem ya wo fa bi hu bia o dia to dwa media me TV na me nso me nko social media okay ana me nim ne eko ana in commercial so ni ameka ne se sanka be ya yen fe no nkoto me yen kan wase na u fofora otumede ebisa medical ka se obi bia odi nya sompa e de bone bra onsuru bibia so what you say ti wo de be yan fa ngoto na yewu obi biara ode nyame sompa di djuma no onsuro bibia ampa na papa ye hwe afino wo se na etie no wo hwe a ebekọ yi beta say afi beko yi na afi we nso no last year eniama esisi wo man no no adesuade e de mame eno wo na amaye hu se udidi a ese uja bi ochena because we need that somewhere there ebeto because yet we preko ya na anwene ye fese China for na nya wa mane ye betu ye ne di mu ana bidu Ghana one day that sorry ya o se ye nka dem what's the make na say and say ekopa say ye won kofu bi wa udidi a we nya ubi ochena and ne ato me no last year this year sunyade and this year ebi be bank account ebi be mobile money account we so nya bi na eso di bi koto because ochina bi ebi betu te eyesunyade na yekum te se ye nyina hwe ya prabosi ye nkasa ye ne ye ne ye fanyame yi ne de Awurade nante ne ye mampaibo edi ye ne mukan a wogire se ame be hira ye ama yekum na Ghana mpo de nyame do ye because wo hwe ewu esi ewu wiase a yen Ghana no experience that what I make an assent in nyame ere edwenti afiwe no ye koso no yesu ye nyankopon ya na ye hwe last year no nyame be hye anam this year yeah na na say na hwe last year no
Nyankopon be share ya nemu this year na papa yenko yenhwe political issues a ekoso wo oman mu any sema ekoso ye NDC reject omo situation with EC declaration na o share ya compare it still to the peace of the nation and on ye hwesisia na o share say na nyama ekone say na omo ka say edu inauguration na omo be so omo so omo president John Dramani Mahama you know o share asumdie our country no still it will be maintained Nyankopon enu de hene e wo Ghana na ade ba papa me kan say wo ma asumdie omra oman we are so man asumdie ni mo so man esinity ase ye fi ye nu nche se erion beti asan nyina se nyama nti ade ba ko na se yan kula na yedi mpemfo na chi ye fo bu man mpemfo Bible said di wagya no nani na unkwa awara wasase so yen president Nanado yen former president John Dramani Mahama wonyina wo yen mpemfo da bia me se obi sen me 1 hour mpa wonyinsa ese bi di yere e ma ana so obi adu baabi a me mompa so behwe ase na mo me bompa se mensu metumetu baabi a weden wodu no se ne be ma mensu that my experience se ne misifa kan ye koso bompa mo ma no se be ma nyame de ne nsa be ka afani no nyina akoma na on 7th no asundue to me den aba na papa no kwere na ye share se e ba do enye NDC4 ene be yesado na enye NPP4 be yesado nemo ye ayete oman ma ye support yo ye na ye be responsible for the peace or the chaos in the country it is a country no be pasa na ejina ye so na say country no be be ba ha na ejina ye so this was say obeka bibi kakra atre oman mo support the political parties mama nka so nchiro me ni ojijinafo sa asem to obi be jina me chininti me ka asem fi mano ya ese me dwene ho eni obi ya de ese me dwene na me bisa me ho se sa asem to me a ina no bi to me jina me chi number 1 and the youth no say what class mo hu se ponche na wo ye ni nyina no obi ya eba enka ho obi ya maame enka ho obi ya kunu ere enka ho enti se wudi echi na obi no tro ne kapre o de ma na koye saade en na ebia ankoye wuo na koye pira na woda ho a ebia nipa koye saade no man kro wonimu nyame ka msen enti na meka chi youth no say won calm down ye be siu papo bonio fanasi nyamanya onyame no pe e no ye enti ebia officer no bonim so ebia na ne papa ye nyame ka ate ase enti nyame ka ti youth no nyina se wonya abotare won calm down enche 4 years esabela what I say wo nkwa wade enti yam pre nkwa chensen ye be presse meti maka enti se wo pre na ye de hya won sa 4 years ebe so sisia enti yenya abotare e ma ye nyinara ne ye manyame eni gunam ani Quran eni ngunim e ma ye pesa na okano wanyi Islam for ne film odi ye nyina eko enti ya manyankopon eni gunam ne ma Quran eni gunam na because e ya fam mienu ene yesum nyame Quran ene nyankopon ene nti Quran eni nyame na asoro nso ye nyankopon no enka mom o medi nkunim e wasonwem na nyame ka kire yufufu na wo nyina na se afi ya hyase unyanto wase wo momode se wode won sabe ye adwuma chense etutura samo na emmoa wo na won fo hu manyame yi the Christo and Allah utumi ade nyina ye Kristo ne Allah tumi ade nyina ye
ampa na papa ye di close na make something un say edu afi bia be ra afi bia mu a ho no bia ye na adwin bi say oh new year new me anyway we say but we say you ra afi ni mu a ya cha 1 week 1 month ni o ye strong pa no wa kwa 1 month na afi new me no asesa nti ya na me bisa say dey ana ye Emma, yes, as I decision, say, that new me, ya won't pay a pass or ya won't pay you, new me, yet, I didn't know me yet, after that, as I said, you rough for you, nay, say, maybe be able to ye, now, if you ask a young couple on the Medinature, maybe a Jumun Yama, the better to but the better to know my enemy, and your Maya, and to point a mamma, me proud, but then you call ya 1 week, will be call ya 1 week, not was answered by the obese to me, quite no, with me for 1 month, nothing. I be as a sana, nothing. But when I say, I'm saying, yeah, then I am a yes, kind of decision. But that's near Obi saying, young cock for me, Obisan or no, my dear. When Miss Summer, my dear. 2. Abia, or one person ready, Mamina, Sika, Mamina Juma. But 1 month person ready. Shemeting, my bonnet may have fee payment. A few weeks, but making a painting. Yamek handsome. There be I am a perversely film shepherd. Na nipper be a tron tight if and don't sing. Was a never say never. What I said, never say never. Because what would ni mochina? Unni mochina, ibis. We would have feeling, would have moved. And I feel in carrying you. And I can't say, Yanko Pomo near Jumano, and then Yanko Pomo Sicano. The entrance of fair sunshine bottles. The Sicanade Abba, a suit to me. My mention of the Abba. The bit of my basse will be sharing. We will suku. Ebi and Sukuno, the certificate teacher say, we went to my year a Juma company. And a banker sister. Ebi na adwuma ni bi yede. Enso se ebi amazing ni be friends o labor bi wo hante ye nkọ a. Weka so onko. Nanso ebi na ni ye die msanko ko ho nso a. Ebi anko ye labor ni nyina obi be ba site ho. Obi be sare wan borofo ba akopɛ. O de borofo ni be den e be yi ano. Ni be say na school be na me koye. O say me go school of this no abo school ni dey edi. Me kura me ye degree holder make it a certificate so sa ni para do be say no adwuma we a o tẹ certificate we it was we to metwa ho nyina na so we to ma be yes adwuma we dia and me so we adwuma hye won sa we to ma den aye enti wi ase onyankopon to me pegyawo e do ko de baby but enyo ho na be fa yi obe mo asen ya den ate asa nya me ka ate asa enti you so many ways a nyankopon fa so lifting a man. Into we wura afeni mu a wa bompa se nyankopon e ma wunya sika e ma wunya dwuma wo kwa 31st won ko bi what nese so for na share won kom no nkom na share okura wan goye ho ade wan ko bo ho paye ene ade e na wo ka Ephesians 6:12 for say fi say enye huna ni moja na den yenya gene tumidi empende ene sum atumfo wo kan da wona wo se monhye nyankopon akode nyina den yetumi ni obonsam na ada na eden ti Satan ya na ada ti wura afini mu no Satan mi se kwan betuma den abia ma wo na ode asoreti ya no watwe eden afi ho eni nti na be mani pa bibere ho a afere niam ya se peke a na fo se enye yi na wate eden ada enti na me katu ni pa bi ase so pesa afe no eye gudi ye mana omu ne mpemfo omfa ne nsa nye adwuma setete mana etwem ene wankwa wonsanzo yankura ye asofo a yegina domanim ye ye preachi a ye sanko ye adwuma what am I saying ene mi fi store na ba nyame ka tase ena odi abeto me ha if you store a me sanko madada adwuma at the same time te osapani say bibia won mbere te nyame ka tu ni pa bia onya botan ma no ho na omenya me som no eni na ne se na papa aka no se o pe se bibia ekoyie ma wa no ne dikan obebu mpenifo na fe so waye no ho aye dwuma na papa o ka se ye
adwuma na maadwen ebesi so meka say nka ye close wa here but maadwen abesi so no say wo ka bibi etre eye youth no otimo say youth ni pin ya mabai asa omo pese omo ye adwuma ema obia judo na di say omeye adwuma ama wo na ya me bisa say one year adwuma ama wo bia say ye no omo tie sa philosophers na eye ba say o salary eno penny ade o depending on na one close to what poverty eye na ye youth ni bi omo tie bibi sa na amom ka say okay say ene mix asa de me ni adwuma mo bia me ye adwuma ma ho na em bisa say one year adwuma ama wo sika be na obenya abo abo ene obia no free e bia ebusua emu ya kakra be ka say bia me ko ka che papa me ma me ni aba me sister bi obe de kakra be be e ba ma me na be start business and sisa ye no pi na de say ye adwuma ansa na ya bobo sika no na ye won kofo situation na mo sa situation say one year adwuma mo bia untimi bobo sika no fa start business na person start na so no o ma just still omo nye adwuma na mpese omo ye adwuma ma mpese o ka bibi actually because omo de sade no echididi nsamboni pin ewi aso one ye obi adwuma untumi fa me ye wadwa because experience is the best teacher. Just a one year obi adwuma e be no when experience dey be wadwa sesi ya wutie obi adwuma na wo ye e de mo awu adwuma ni nyina no na onye experience sesi nyame ya wadom na salary ya de ma wo no wo boaboa me a edu so ntem bituma ka so sesi ma boaboa sara me kwa mituma bie me adwuma kakra na ma start me dey me business mere ba be di sofudi ye mfiti preko medusi ye preach wo kemu da ye preach wo abontenda ye jina park so abompa ya ya so ru school dem ni ade nyina be do by this time ti hu se abarabo no e ye nkakra nkakra na wo hu sika ketu ekura hu sika kesi kura da sana sika ketu nso anso wani a sika kesi ntu yere nso and you for no my empress papa ye du sei anani pa du sei nti men so me pre no ene e de nya yemfa one day mo bra yemfa 2 days mo bra abrabo ye nkakra nkakra anso bi be ko bank ka se meme ye billionaire no di kan CV 10 series and emere no ba ko na account no se se na sika we and that life on it is a wadwuma no betuma ye ena wi ase no adwuma bia wo ho aketua obi a security when they pay 4 million yame ana tom or ya hwe ne ma ewi university obi so ye adwuma o banking sector ni megu ho ontwe nhwe ne ewuade no bo nipa nyame na sa wo do ho to no so a obetuma without god no onipa bia no obetuma sesa wo da apart from yankopon eni tina me catch no onipa bia o hwe me na otie me ne se so pese na bra botumi ere ekoso a onfa no ntu nyame no omu ade no onfa ne nsanye adwuma o tina me kana se so de nsanye adwuma because wo buro ni a otie ene yere pure tama o se koton kura beka so onto nze bia ko ton pure tana ona be me hu se ene maami etuma ton pure de me fa no kwatena fie a obetuma he adwuma Ada say, e ma bebere owo a ene wo power nse aduane o ko ni bi ne ya. Because of say wo maami e ye aduane no what social media no chat. No chat. Eni na no kare pa. So I'm gonna say ene obi be ye aduane so agogo no hwe aduane o be ye. So first ye we kura se na ntisa. Ntisa mre ye de edane. But ade ba ko no say obi bia wo be bo bra che no ma wano kasa e honte. Maybe I make us only pay a this a day, not pay another day at the Kura, may power child and see the beer. So, what person in the Quapineba yet to tell me? To send me Bobby Pia, but I may power child never me bra. What am I gonna say? Some idea you do, some idea you do, the power child. You trip Pia there, so, and have fee, you for no from a power child and answer. They be trippy Pias. That was a youth and family power and Nancy now Papa Meso say what the last words ever my youth know in some I can in we want to find out the last words or last submission of my youth. I do back 1%.
you for next year say when your first person for that me matter social media so afasa in kasada we have one because what chine bi no ya won kan we beka so aka tana me person ne ma obi a hwe no yie no hu se oyoyonfo ba ti wo tua na mo bi a hu se sasem to a hina no bebo obi en bo jiwo no nyanko nti wo ma nyame edi wani maka wo ma wo mpemfo na ewo man ni mu no obuo so what is obi kan wasem korampa ebia ne papa mu ebia no de tenete no ebia na wunim ene ni pane yeden e kan wasem what is here ye mpemfo ye kan wasem pa beto bia ngugina ba bia no pra obia na beto wi fatu tin se so nyonko a oya dey na be bolu die beto so nyonko ata what is it interview for nya abotarma wo ma nyankopon eni wani mukan na nyankopon di wani mukan ade nyina bedi abo wo mpɛru ade asɛ wo fanante na wo mudu ya hye waso na wo hwe na afi we nko na wie ebewura 2022 edi nko na mi de bɛre da was pa say and now I come more too much GH so no my kwan na on kasa wo social media da na wa otimi amaya kwan ana be already na e be kasa na buku e sho ya da was pa na matini nyina na ye papa ni o si so ye pa e ye say obebu mpenifo na afi so make sure say obrabo na obon udi nyame e bedi wani mu kan na midi edi ekria bruni over too much GH so and now I kai wona make kai was say so won't subscribe to our channel here and your modern subscribe na fe adwenche pia wo efa kasa na nkoma your boy wo de betuja mema obi amfi say wo be share your videos no one like and so am I meda was say wa be kai wo e wo too much GH so makram too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. keep watching Too Much GH.